jak man magawidan alagite tinaglabas day di ayan na ita ket narsaan jak net malaggan tuirik na alunggaan tadagiti karin ingkan naglikudan ngem nukas bila malagit mundo ti agsupli ditoy danak amwem kuma ngagururaya tajak ton agayat ti sabali adaya may palagit laktan inalaos arag saktan aldaw ken rabi nga adda ka ditoy danan jak aninam nama aranggasam daytoy rikna anyan nga ulpit mo siya kunding kaingkulbo sabali adaya may palagip laeng day di karin asyak tulaeng tingka ay ayate inggat adinako liplipatan ngem dim tendi aldaw siya kuntay pinanawa dagiti akar karin binig nga ubaw amin
alyaan na di napalabas, kaya't kun asika ket malipatak nupay sika ti umuna ngayat ken nakarik na ak iti kinadamsak nu amumlak na o biyaku sakbay anagdatang kadya kuman pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tong pagkadagiti karkarib panawin itanim kan ken lagi panawin sugat ket agluit awan pasag mo puso ken nagem baro nga ayat inakun sa kulen mukas bilang agsublikan tu kaniyak di kan awaten awanin panagayat ko di kan kayat amat kita pa'y tasabidong kan itinapalabas amumlak na o biyaku sakbay anagdatang kadya kumapinaalilaw balikas mo paspasig nga ubaw ket awan na tong pagkadagiti karkarim panawin itanim kan ken lagi panawin sugat ket agluit awan pasat mo puso ken nagem baro nga ayat inakun sa pulen mukas bilang agsublikan tu kaniyak di kan awaten awanin panagayat ko di kan kayat amat kita pa'y tasabi